sedang jamaah sholat maghrib yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya muliakan ibu-ibu kelompok Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama untuk MWC Kecamatan Watasi Dendreng. Alhamdulillah, syukuruki marajallori Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rilalana yawan dewe kembali dilanjutkan di pengajian pembahasan yang sempat ketinggalan. Sebab kedua telu pembahasan mengantarai masalah kaitan bulan Ramadan sibawa karomah, sehingga untuk pembahasan rilalan yawan dewe kita kembali membahas tentang masalah sempajang. Kode usaha peringaran sempajang biasa 4 bulan yang lalu dibahas tentang masalah kaifiyatus sholah, kaidah-kaidah sempajang berkaitan ni nadapi ni tentang masalah niat berarti pamulang. Perlu ki upangolong makada dua pokok ilalan na sara asal lengange nasapakat yari ganas sama turu si taupan rite makada ya kodeni jami rodue deni yang kui asal lengange. Jadi yang kedua, jadi nomor di syahadat, nomor 2 sempajang. Ia nadeni jamanya duwewe sama turu itu pandri tapak pikir si bawa ahli tauhid maka ania selam. Ia namo saka puasa dena sama turun. Abu Bakar dengan Umar alina pemerintah Khalifah Umar maka ia kode nampak susah tahu tanya salam tapi maka dia alina pemerintah Abu Hanifah ia nangka ini sana Khalifah Utsman bin Affan ia nangka tahu dia nak puasa korang malangi kapere yang namo ulama yang lain dua mi mencaji konsensus utama syahadat misi bahasa pajak detoga ke ibadah ilalanna agama ta Bapak Ibu sekalian latanggut taumatoy puluku bija-bijanna kecuali sempajak. Istilahnya natanggung narik kode na sempaja bija-bija icalla taumatoy iya kode na puasa dia dicalla alena miatul icalla itu de na legari si taumatoy maka dalene icalla matu suri mondri tapi ia sempajangi ia nadina wa jamai bija-bijata tatak nakan nakilala ini tomatoy ia tona ibadah madosi tomatoy narekode na jamai bija-bijat tapi si balikanna narekuma sempajang bija-bija wadi salama tomatonna gara-gara bija-bijat ya tu ampai paralula de sempajangi bahkan makada nabi tokoh hadis sebuah hari makada pakasiwi pamula pertama na pares sa Allah Ta'ala na pares sa malaikat hilala kubur as-sholah sempajang iya na makanja na sampajangi malumumanang ilomonri tapi iya na sampajangi masalah matunru totoni betul na tayo sa ngalita iya na ito nakadataw padrita iya sampajangi jamalaluy iya kude tule jami sampaja sunay pasukusukui yang penting peralu tule jama Pak ya terjama ni sampaja peralu itu masa katanya ngangi nasaba dua talumuhan desa bicara keutamaan maka dari Nabi ta as-salatu miftahul jannah yaitu sampajangi Pak bukan surga as-salatu miftahul kulli khair iya ro sampajangi goncin sidina decenge betuangan na yanan katau masuk sapa benadina sampajak kok itu mon rupa bukan yanan katau macipi-cipi pakalinon na pagajaki mo sampajamu insyaallah nasagena ya ko Allah Ta'ala apa tanya itu warang-warang ide na ganna ini mi de na belo ganna papinadinge dito ga katau de na ganna warang-warang puramana ipake dale kita we angka bita ya le megaiga angka to pas-pas tapi de na kurang ganna asaba iya ko capu di dale mati mematoni ena tu nakara guruta iya ko
impus jadi tama impus nam ganna dito yung anna aja na tapatama namo pe ko batena doktore makura da melo patame de na tama na saba tattu me matoni seko bitu papedale pura nagarisi kang ibo Allah taala jadi aja ta masalah dalle makada dalle kudala tawe de nale dalle tatak masuk ko nale makotiha iya ko makada padangka nale gagak ko sesa de rewa tumatu iya na polo lahar na otona masun itu makitu ina tu akar magi nama dari silap foto na sama dalle na dengkele melo nala sebenarnya kaidah-kaidah rezeki seperti itu masalah sampajang kapura dibahas jenne iya sampajang ewe as-sholah bimana adua tapi iya sampajang memang iya kutuma bicara sampajang mesti berlandaskan isi bawa adu purai na zaman nabita iya penting jadi aku sampajang bicara na dasarna ibadah akacurang jadi maga modele na nabita mas sampajang iya rota curi ina tu nakada nabita agaro hadisana makada betul na iya ko sampajang acuri wi nabita pikku carana nabita mas sampajang iya naro sallu kama raaitumuni usolli asampajang ko pada badeku kega na batina nabita mas sampajang iya na melo lay tatay betul na iya na melo lay rinci kega na maknana iya ro sallu kama raaitumuni usolli asampajang ko pada badeku mas sampajang apa itu sampajangnya apa baca kedo baca kedo waktu gerakan kemudian peringerang ia peringerangi na tampai to pandrita cidi makada api jepung kia sapi jepung makada ia kutu mas sampaja ia kini makada letuk engkero iya rupa tampulan labai bahasi tentang niat iya niat ewe talun rupa niat angka tumatu tau mak pengewangi jadi melo ka pangulongangi supaya aja tak pengewang nomor sidi angka tau makada iya tu niat detona perlu baca iya tu kuna boleh melo lo mas sampaja layat to kan niati makadami kalau masam perjaloro ko masigi iya mulat to na masigi lah sumano kata dere ajan mo baca usolli karena tu pendapat makoro biasa kirut tu to makoro kan iya na to napake cuma iya tau pandrite puadai makoy alina pangulutta Imam Malik niyaro alina pangulutta Imam Malik mencaji dasar maka dato mak jenne memang ngoko boleh napa tolo masigi jadi aja na jenne karena masigi yala onro mak jenne okoki bola mak jenne itu mak jenne memang napa di ko tolo masigi lai jagai wipak kita aja na toli kajili-jili ijaga itu itimui aja nama bicara kotanya sikiri baca Quran jadi tu cukup mimalala to masih kiri koto pura naruna manya aku boleh makan kalau masih masam pajaloro gitu iya na tolat tu nama masih to kata dari mama ni Allahu Akbar nasabah pura memang ni mapasi sumpung istilahnya angka mo layaro tapi dena pada capu pelo na kalupa tango pisaliwan na masigi na pertama supami kata dere itu kira yang kedua alena pagulutta Abu Hanifah iya ronia ayo kijenne mangka masalah matu ko iya na tunang kapendapat makada nareko pura ipake ma jenne pura ipake mas sampaja jenne na sampajange dina wadding ipake mangaji jadi misal nama jenne ki untuk mas sampaja mangaribi namelo ki mangaji lo ki ma jenne memang apa jenne sampaja yun at tajama iya Abu Hanifah na iya napa
kupura ki masampaja magharibi dena wadingi paki jenne sampaja magharibi masampaja isya namun dena batal tatta dena wadi pake ia na pura ki masampaja magharibi asuki masampaja majenne napa masampaja isya ia na pendapat angka kama matu pak dakwat angkalinga maka dia rojenne cidimi waktu sampajang dena wadi pagi masampaja loro jenne sampajang abaga dena wadi pagi masampaja asar jenne sampajang loro dena wadi pagi masampaja isya jenne sampajang magharibi dena wadi pagi mangaji jenne sampajang maka to problema dena wadi pagi masampaja jenne ngajengenge ena ro pendapat Abu Hanifah ena sabab ironia nawita menurut penjelasan atau pandita ironia na Abu Hanifah kumilu masampajang ina uki hajenena na dito nawan dito majene ko dina tabo watu iji tabo mi watu sampajangin atau majene salah ga Abu Hanifah dina salah na sabab perlu kita paham iya Abu Hanifah ikin rimonro ukui Irak nonroi onroan na Saddam Hussein almarhum Niru Irak si baba Madinah si belalada niru watuna Imam Malik Imam Abu Hanifah ulama pertama alena tau pandita pamulatu tau ngarua pulo na hijrah na jadi berarti 70 tau matena na bita na pajaji jadi makna kamaki Abu Hanifah si runtu na bita Imam Malik si runtu na bita Imam Tasyafi Ahmad bin Hanbal dia si runtu na bita nasabah Abu Hanifah lagi tau pandita pamulang 70 tahun matena nabita tahun 80 hijrah enak pajaji ukira jaji niru waktu de pagaga kita hadesa yoki papada makokoe angka yasa sahih Buhari angka sahih Muslim angka Sunan Abu Dawud angka Sunan At-Tirmizi de pagaga